Isaiah 28 verse 1. Kung nasa amen? Tanang manindog paliw para sa magbasa pulong sa Diyos. Magbasa ta nga to sa verse number 8. Isaiah chapter 28 and verse number 1. Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty is a fading flower, which are on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine. Behold, the Lord hath a mighty and strong one, which as a tempest of hail and a destroying storm, as a flood of mighty waters overflowing, shall come down to the earth with the hand. The crown of pride, the drunkards of Ephraim, shall be trodden under feet. And the glorious beauty which is on the head of the fat valley shall be a fading flower, and as the hasty fruit before the summer, which when he that looketh upon it seeth, while it is yet in his hand, he eateth it up. In that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty unto the residue of his people, and for a spirit of judgment to him that sitteth in judgment, and for strength to them that turn the battle to the gate. But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way. The priest and the prophet have erred through strong drink. They are swallowed up of wine. They are out of the way through strong drink. They err in vision. They stumble in judgment. For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean. I'm not going to read all of that in the Visayas, because some of it's very complicated. Daghang hulagway, mga pictures. Verse 1, magbasa ko sa Bisaya. Verse 1 and then a couple others, maybe verse 3 and 7 and 8 maybe. Kaalautan ngato sa korona sa garbo, ngato sa mga palahubog sa Ephraim. Kang kinsang mahimayaon nga katahom uskan nagakalawos nga bulak nga nasa ulo sa tambok sa mga walog nila nga napildi sa Bino. Verse 3, ang korona sa garbo, ang mga palahubog sa Ephraim pagatunob-tunuban. Jump down to verse 7. Apan sila usam na sayo pinagi sa Bino, o pinaagi sa isog nga ilimnon nangawala sa dalan. Ang pari ug ang propeta nakasala pinaagi sa isog nga ilimnon. Sila nalamoy sa Bino, sila nawala sa dalan pinaagi sa isog nga ilimnon. Sila nasayop sa pananawon, sila napandol diha sa paghukom. Kayang tanan lamesa puno sa suka ug kahugawan, mao nga walay dapit nga hinlo. God began putting this message very heavily on my heart Friday morning. I started typing it Friday morning and I finished it last night. The title of my message comes from verse 1. Basaya ang title, Napildi sa Bino. Overcome with wine. Napildi sa Bino. Magampo na ta, dahil kung makalingkod para sa mensahe, karong buntag. Father, would you please bless the message this morning? Father, you knew who would be here, and I did not. And Lord, you guided me very clearly to this message, to this truth this morning. So would you help me to deliver it with courage and boldness? Help me to say exactly what's needed and nothing more. Holy Spirit of God, guide my thoughts and my mind. Lord, help my Visayan to be clear. Lord God, help me to keep my mind in the outline. Help me to keep my heart in line with your Spirit. Lord, would you guide me, Father, as I preach today. Help me, God, as I warn the young ones and perhaps those who are playing with sin. I don't know, but God, would you please bless the message this morning. Fill me with your Spirit. Help me, God, I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Nako sa gamay nga church dito sa US, mayo kayong pastor, butan siya, na faithful kayo siya sa soul winning, sa pagkamatarong. He was a godly man. Diyos nun kayo siya. But his church was still young. Bago pa yung church, passing 5, 6, 7 years na. I don't know how long, but his church was still small. And nasa dito sa atong gitawag, the New England area, not England in Europe, but New England of America. And I guess that's kind of your area, right? New York is considered New England, but up that direction somewhere. And anyway, this man said to me, he said, you can't preach in a small church like you do in a big church.
And I looked at it, I thought, I do. You don't change the way you preach because there's less people. It does make it more awkward. Brother Allen, there's times God gave me a message on marriage and I stood up to preach and there was only one married couple in the whole auditorium. That's awkward. That's awkward. What'd you do, Pastor Mike? I preached like there were 1,000 people there. So this morning, I'll be honest, I don't know who needs the message. I know it's good for the young people as a warning. I know it's good for the adults who are right with God as a warning, but I don't know kung naay tao dari nga nag-inom karon nga what's the word I'm looking for, that take part in that lifestyle. I don't know, and that's good, but I'm going to preach today as if there's 1,000 people here, just like I would any other time anywhere else. Karong buntag ganang ko mo storya kaninyo kabahin sa pag-inom. O siyempre, kung musulti ko sa pulong pag-inom, kitang tanan nakasabot nga ako nagastorya kabahin sa ilim nun nga makahubog. I'm not talking about drinking water. I'm talking about drinking alcohol that can make you drunk. I'm not going to try to argue today why alcohol is wrong. I can prove it to you from the Bible. Makapruweba gayud ko. I know naidaghang kalibog. Kabalo ko naidaghang bakako nga magtutudlo. Musulti nimo, if you look at the Bible, actually it's okay. I know there's liars. I don't care about the liars. I'm just going to preach today. I'm not going to argue against their lies. If you want me to show it to you in the Bible, I'll show you afterward. Kung nalibog ka, I will show you why. I can prove it biblically, but I'm not going to do that today in the message. This morning I'm going to deal with the heart of the issue. Natingala ko sa kadaghang sa taong nagatawag sa ilang kaugalingon ang Kristohanon. Meaning, tigsunod ni Kristo, kanang pasabot sa Kristohanon, follower of Christ. Mga Kristohanon nga nagahimo-himo og mga alibay kabahin sa pag-inom sa makahubog nga mga ilimnon. Natingala ko. And kung ikaw magsulti na sala ang pag-inom, dira sila, apan si Jesus naghimo sa tubig nga limnon. Dili ba? Every drunk knows Jesus made water into wine. Now I could explain that, but I'm not going to. I'm just going to say this morning. Kung ikaw nagatugayod, nga ang perpektong walay sala nga anak sa Diyos, naghimo og makahubog nga ilimnon, dayon naghatag sa mga tao diya sa kasal, buwag gayud ka. Kana walay labod sa kinaiya sa atong Diyos. Ang tao nga nagsulat sa Old Testament, who said, don't even look at alcoholic wine. And you think he gave people alcoholic wine? Wala ka nakasabot sa Biblia. Kung nagatugayod ka niya na wala ka nakasabot sa Biblia, wala ka nakasabot sa history, o wala ka nakasabot sa imong kaugalingon. Unsa kang klase sa tao nga nagabaso sa anak sa Diyos, sa imong kaugalingon, daw tang tingwa sa ilimnon. Wala tao musulti niya na tungod nagtuon siya sa Biblia. Ang pagtuo nga si Kristo naghatag og tao makahubong nga ilimnon, kana wala nagikan sa pagtuon sa Biblia. Naius karason lang ang tao mo to niya na tungod kay siya mismo nahigugma sa ilimnon o nangita siya sa bisan unsang alibay aron magpadayon diha sa iyang kadalo o kadautan. I want to say very clearly this morning, if you are drinking, if you are a drinker, you are selfish. Kung nagiinom ka, dalo kayo ka. Wala ka naigugma sa imong pamilya, naigugma ka sa imong kaugalingon. Wala ka naigugma sa imong anak, wala ka naigugma sa imong asawa, wala ka naigugma sa imong parente, naigugma ka sa imong kaugalingon. O sigurado, wala ka naigugma sa imong Diyos. Naigugma ka sa imong kaugalingon lamang. Welcome to Truth Baptist Church. Unsa man good? I want to ask a question this morning. What is drinking? Unsa man good ang pag-inom? What is it? Here's how I'm going to describe drinking. Ang pag-inom, mao ang pagbaylo sa tanan maayo diha sa imong pagkatao, puli sa temporaryong maayong pagbati. A temporary good feeling. What is alcohol?
Now notice carefully, they're all empty. Because the Bible says you're not even supposed to look at alcohol. I was looking for a picture and I thought, dili ko gana mo pagkita sa picture sa ilim nun. Ang Biblia na ayaw pagtanaw. Look not upon the wine when it's red, when it moveth itself aright in the cup. You're not even supposed to look at it, because if you don't look at it, you won't drink it. Kung ikaw maglantang, oy, nainom ko sa miagya once akong barkada. Just one taste, mal. If you look, you'll drink. God says, don't even look. So, you'll notice they're empty, and that fits real good with the statement. Unsa man gayon ang pag-inom. Usa ka temporaryong maayong pagbati. A temporary good feeling. Key word, temporary. Temporaryo lamang. Ang maayong pagbati gikan sa limnon dili gayud molungtad. Kung mahuro na ang limnon, mahuro por ang kalipay og magsugod na ang pagmahay. Karong buntag gikapoy gayud ko sa mga alibay sa mga Kristohanong kabayan sa ilang pag-inom. Now, I'll be honest, I don't know if we have anybody here this morning who drinks. I honestly don't know. Sometimes I would know. If certain people here, I would say, yeah, I know they drink. I've seen them. Pero this morning, I can't say that. I don't know. Nagduda ko kabayan ni Brother Michael. Pero I'm joking lang. I don't know. But I do know. If you go on Facebook and post about alcohol, so-called Christians get angry. Mag-alibay. Nag-story ko kabayan sa mga Kristo nga nag-angkon nga naigumagayot sila sa Diyos. Nag-angkon nga kanan sila mosunod ni Kristo. Apan nag-inom gyapon sila. Kikapoy ko niya nga klase sa Kristo pagka-Kristohanon. Christians who claim they want to follow Christ but they drink. Ug matag panahon nga sila mag-inom, magbaylo sila sa tanan maayo sa ilang pagkatao, puli sa uska temporaryong maayong pagbati. I'm going to need two people to help me, and I think I'm going to go ahead and use Michael and JD because I want people who will be serious. Okay, I'm not choosing young people because this is not a game. Brother Michael, why don't you come up here? Brother JD, come up here. Brother Michael, why don't I bring you up here on the platform so I can see my outline? JD, you stand right here. And Brother Mike, you stand right here. Okay? Brother JD, you're going to represent the man who drinks. Okay? That's why I chose mature staff members, right? Did I? Okay. Because I knew if I brought teenagers or young or kids up here, it'd be a disaster. Okay? So JD is going to represent the man who drinks or is at least tempted to drink. Michael's going to represent the world who offers the drink to the man. Si Brother Michael, siya ang kalibutan nga nag-offer, nagtanyag sa limnon ngadto sa tao. The world, when they offer you alcohol. Now watch now. This is the man who drinks, or hold on, it's you the next time somebody offers you a drink. This is you. Ang sunod panahon ng tao mo sulti, you want a shot? My favorite answer to that, but I don't do it as much because sometimes people get mad. Pero akong favorite tubag. Hey, pastor, you want the shot? Di ko ganan mabuwang. Oy, tali buwang, pastor, buwang kayo. Kinsa mas bright kung nag-inom siya. Mas bright ba kakaroon? Pero I stopped doing that because sometimes ang tao nasuko, will I beneficial para na ako. And it didn't help them get saved, so I thought maybe I should stop making people mad. But it was fun, just the same. The world is offering him, watch, kung mag-offer siya kaniya sa limnon, he's only offering him, watch, a good feeling. That's all it is. It's a temporary good feeling. Siya, nagsulti ka nga niya, kini mo hatag kanimo sa mayong pagbati. And tinuod man, by the way. I mean, if it wasn't true, nobody would drink alcohol. Because let's just be honest, alcohol tastes terrible. Now, I've never tasted it, but I've smelled it. And it's been spilled on me. Wag yun ko nagtilaw sa limnon. But if it tastes like it smells, it's rotten.
I lost my place in my outline. I was going somewhere. Here's the truth. Here's the truth. Walay tao ganahan sa lasa sa limnon sa yang unang pagtilaw. Wala. It is an unnatural taste that must be developed. Dili natural ang panglasa sa limnon. Kinahanglan ka magpagana niyana pinaagi sa pagbalik-balik nga pag-inom. Most of the time, the first drink is tungod sa barkada. Dayon magkaroon ingno nga ganahan aron dili maulaw. Diba? But it does kind of make you feel good, so you do it again, and because madawa sa imong barkada. Diba? Hey, I'll tell you how to deal with that. Get a Christian barkada. Pagkuha sa bagong barkada dari sa Truth Baptist Church, and they won't say, hey, you want the shot? Because I will kill them. No. So the world offers JD a drink. And here's what they say. I saw it. Na sign dito sa nanay sa boulevard. Na picture sa beer. What do you call that? Is it got mug gihapon? The big thing? Is it a mug that you drink beer in? When you drink beer, do you use a mug, JD? Huh? Kabo? Oh, kanabo. I brought you up here to be good. Watch now. Now I picture. And it's foaming and overflowing. And here's what it says. 105 pesos lang. Lang? Ang pulong lang, dili mahihangay niya nga presyo. Mahal mong good. 105 pesos. You can buy 1.5 kilos of rice. Naidagang dautang nga buwangon musulti, mas baratong nga limnong kaysa bugas. Buwang. Ang imong mga anak dalit makakaon sa limnon. Dalo nga amahan, mas barato ang limnon. Oh, imong mga anak gutom sa balay. Pagkadalo, oy, mag-stop ko, mag-inom gamay ra. 2 hours mo labay, hurong imong tibok sweldo. Dalo! I get tired of this attitude of, well, it's just a little thing. It's not a little thing. Dali kamay lang. Makaguma kayo sa mga kinabuhi. See, Pastor Mike, are you upset about alcohol? Yes! I hate it, and so does God. Mahal kaayo nga limnon. Mahal kaayo. O ka na, para sa uska maayong pagbati lang, walay tinong nga benepisyo. What is the real benefit of alcohol? Nothing! Feelings! Ang mga pagbati nga matunaw sa pipila ka oras. And when you wake up, mas takot na gayurang bakante sa kasing-kasing. Amen. Amen. Pagkaluod sa kadalo sa mga ginikanan nga mo inom uban sa ilang barkada samtang ang ilang mga anak gigutom dito sa balay. Shame on them. Giluod ko sa mga amahan. Maglingkod dito sa payag. Tayo mo biste ko sa ilang balay ug walay bugas sa salud. Pagkaluod. Nagpipila kasi man samtang sa fiesta. Nangita ko og ice cream para sa mini date uban ni Ma'am Ruth kay naiguma ko ni Ma'am Ruth ug naiguma pud ko sa ice cream. So nami mini date dito sa among bedroom. The kids know when Daddy comes in with ice cream, it's not for them. Nangita ko og ice cream yat ko dito sa Anton's kay kanunay put mo pali ko dito pero walay stock tungod sa fiesta. So nag-driving ko, nangita sa laing store na ice cream. Naabot ko sa store dito sa unahan gamay sa Beliezer. Nagpark ko, nagduo sa tindahan, sa sari-sari store, na tao,
Nag-una na ko, right in front of me. Diretso siya, right before me, siya nag-una. So ako na, diri siya na atubangan ako. Ang babae na tanong, unsay mo, sir? And he said, tagpila na. And he pointed to a huge bottle. I forget what it was. Wala ko na inom kung tanduay or lain-lain. I don't know the types of beer, but big. I mean, it looked like a honey jar from America. I mean, it was huge. Pila ka na. And I could be wrong, but I think she said 570 kapin. I can't remember. Nalimot ko. So and I couldn't believe it. Uska botilyo, 570 kapin. Natingala ko. Pero mas labaw ko natingala sa dihang lalaki nagsulti. Sige, kana lang. 570 pesos? Nagbayad siya og cash, naglakaw. So nagduda ko, basi nasayo pa akong pagdungo. So nagduda ko, pilat ba ka na? Siya nagsulti na ko, balik. 570 pesos, listen to me, that's 9.5 kilos of rice. Ang medyo just an average family could eat 3 days. O nausik ang tanan para sa 1 or 2 hours sa lingaw-lingaw sa embarkada. Pagkaluoy sa kinabuhi sa iyang mga anak. Naglaong kuwa siya anak. Ayaw pagsulti ka na ako nga mahalang bugas. I'm just gonna say it. I grow weary of these men. Ganan manguyab, ganan maghimo sa mga babies, dayon dalik sila ganan mo pagkaon sa ilang babies kung dako na. Unsa siyang klase sa tao nga ganan mo himo og babies, dayon dili ganan mo pagkaon kinila kung motubo. Ako musuldi mo unsa siyang klase sa tao? Luod. Why pulos? Pastor, you shouldn't be so mean. Somebody needs to tell the truth in Dapitan. Kinsa pa laing magwali nini ang mga pari? No, naayang kaugalingon stuck dito sa ref. And you know it's true. Muato siya dito sa haya. Magampo para sa tao nga gipatay, mudawa sa bayad, dayon mo gasto para sa ilimnon. Siya ba mo sulti sa kamaturang kabayan sa ilimnon? Dili. Natingala ko sa mga tao magreklamo kabayan sa ilang pagkapobre, samtang nagahawad sila sa ilang red horse. Lusog ayong kinabuhi. Diri sa Pilipinas, lusog ang economy. Grabe kaya ang corruption sa government. I'm saying this morning, alcohol is not cheap. Ang pulong lang. 105 pesos lang. Dili mahiyangay. However, the price on the bottle is just a very small part of what you pay when you decide to drink. Ang presyo diya sa botelya, usa lang kagamay nga bahin sa imong tinuod nga bayaran kung magdesisyon kang mo inom. Kung ikaw mag-inom, are you listening to me, young people? Si Pastor Mike, bata pa ko, sakto gyud. Wala pa ka nag-inom, ayaw sugdi. Kung dali gyud ka mo sugod, dali kinahanglan mo undang. Kung dili ka mo inom sa unang shot, dili gyud ka mahimong alcoholic, dili gyud ka mahimong addict, dili gyud ka maglabo-labo diya sa mga drugs. Alcohol is always the first drug. Alcohol is a drug. It's just legal. But it's the exact same thing. It makes you feel good temporarily. And ang unang droga kanunay mayong ilimnon. Pero padulong sa mga laing mga droga. Kung ikaw mag-inom, magbaylo ka sa tanang maayo, sa imong pagkatao, puli sa temporaryong maayong pagbati. So, dari na us katao, si Brother Jenny, nagkunahuna kabayan sa pag-inom.
This is you, the next time somebody offers you a drink. Ang sunod panahon, ang tao mag-offer kanimo, ay, libre, ako maglibre nimo. O, basta lang libre, okay naman, sa lang. There's a much higher price than the pesos for the alcohol. Ang tinuod presyo, labaw pagyod sa mga peso. But before you take it, watch me now. Sa dali pa ka, now this is you, remember, this is you. Sa dali pa ka mo dawat niya na siya sa sunod. Ganahan kung mo pakita nimo unsa imong ibaylo. Unsa gayud imong ibaylo? Alang niya na. What will you really be paying? Ganahan kung mo pakita kanimo sa tinod nga presyo sa pag-inom karong buntag. Si Pastor Mike, nag-inom ko sa una. Siyempre, wala ka naluwas, pero naluwas na ka karon. The things I used to do, I don't do them anymore. The Bible says, walk in newness of life. Paglakaw diya sa pagkabag-o sa kinabuhi. God gave you new life, walk like it. Be renewed daily in the spirit of your mind. Mabag-o, matagadlaw diya sa espiritu sa imong hunahuna. The problem is, the devil's convinced us that a little bit of alcohol is okay. Ang pagkahubog lang ang problema. That ain't what the Bible teaches. So, unsa imong ibaylo gayud? Kung ganahan ka mo angkon, niya nga pagbati. Pagbati lang. Don't forget, pagbati lang. It's a feeling, a good feeling, but pagbati, temporaryo lang. Unsa imong ibaylo? JD, if you want this feeling, kung ganahan ka mo angkon niya na, first of all, you have to give up ang imong pagka-bright. Safe na gyud ka, wala. Dili pwede mawala, kay wala daan. Watch me now. The first thing you lose when you start to drink is proper thinking. Ang husto nga hunahuna. Ang unang butang, apektahan sa ilim nun, mga imong abilidad sa paghunahuna. Samtang mag-inom ka, nagbati ka nga, mas bright na ka. Bisa ng tanan lain, makakita nga nabuwang na ka. You feel smart, but you're stupid. Truth is, the alcohol didn't make you stupid. You were stupid for drinking it. And then it crippled your brain. So kung ganahan ka, JD, now if you want this, kinahanglan magbaylo, kay that first shot, magsugod ang, can I say habol na? Your brain is dull. Habol na, imong hunahuna. You say, well, I'm not drunk yet. Well, nagbarag-barag, but you're already drunk after the first shot because your mind starts to fade. Delete na sharp. Delete na bright. So JD, just so you know, if you want that feeling, you have to give up all of your intellect. Kinahanglan buhian nimo ang tanan nimong pagka-bright, pero napailain. Sunod. Na imong abilidad sa paghimo sa mayong mga decision. Siyempre, kung dali sakto imong hunahuna, dali pud sakto ang imong mga decision. If you can't think, you can't make good decisions. And listen to me, while you're drunk, you still make decisions. Dili ka dali ko maghimo. Bisan unsa nga decisions sa sunod 2 hours. No, you still have to make decisions. Ang laki maglingkod uban sa embarkada, gawas sa balay, mag-inom, dali ko kinahanglan maghimo sa decision. Okay naman, hangtod ang asawa mo gawas magyaw-yaw. Og masuko na siya. Now he has to make a decision, doesn't he? And it ain't gonna be a good one. Pero dali ka na, ra? Sunod. Una, kinahanglan mawala ang imong pagka-bright. You have to give it up. You have to trade it. You have to, if you want this, you have to give that. Imong pagka-bright. Imong abilidad sa paghimo sa mayong mga decision, pero napailain. Kinahanglan buhian nimo ang imong metro nga pagpugong. Nagdaghang butang nga dili gayud himuon nimo kung wala ka nag-inom.
Pero mawala ang pagpugong kung mag-inom ka. Di ba? Mawala ang pagpugong. Nag-history ko kabayan sa imong pagpugong sa kasuko. Mawala na. Pipilat gayud ang mga lalaki nga mo sumbag gayud sa ilang asawa. Apan humang sa pipilat ka shots, ang tanan natro nga pagpugong mawala na. Even if a man is very angry at his wife, he very rarely will hit her. But he gets drunk, what na pagpugong. Nag-story ko kabayan sa imong pagpugong sa kasuko, kabayan sa imong pagpugong sa pagpang-ibog. Can I just be frank? Pwede ba? Welcome to Truth Baptist Church. We ready? Pila ka babae na buros human sa uska party? Kawan sa uska lalaki nga wala kaayo niya na ilhan? Kaya nga naman, nawala ang tanan pagpugong. Amen. By the way, girls, when a boy offers you alcohol, he's trying to take your purity. Kung lalaki, uy, one shot lang. He's lying. Naghula siya hangtod mahubog ka o mawalang pagpugong aron siya makapahimulos kanimo. Mukawat sa imong pagkaputlip, mukawat sa imong pagkaberhin. Never trust a boy who offers you alcohol. He doesn't love you. Oh, lingaw-lingaw kamay. Siya maglingaw. Mahumang ang party, ang kinika ng mga tana. Kinsa man ang amahan. Ang bahay mo tubag. Di ko sure, daghan mga lalaki dito. Amen. 2 or 3 years ago, nalimot ko kanu sa giyad. 2 or 3 years nilabay na say pulong na wala na putol ang akong kadina natagak. It disconnected, natangtang akong kadina. Dayon na twist gayud diha sa ligid. It got all twisted and bent, nahiwit gyud. So nagdalat mi sa motor nga to sa shop dari sa lawaan, just unahan gamay padulong sa hospital. Do sa store nga kamo usahay nani udto. Dol niya na pero nga buildings na gamay nga motor shop. Naay mekaniko dito, friendly siya, nagtangtang siya sa akong daan chain, nagtaod sa bago. 2 months nilabay, nakadungog ko, napreso na siya. Naglugo siya sa iyang kaugaling anak na babae. 16 years old pa siya. Ang tao naging ako nagtao na iyo diretso, nahubog siya, di ba? Oh, nahubog yun. You listen to me. Your decision time is before you put it in. Once you put it in, your decisions are under the control of something else. Dili na ka makakontrola, kay gi-control at nagayud ka, pinagi sa ilim nun. But here's the amazing thing. Maglantaw ta sa kinabuhi sa uban nga mahubog, ug maghunahuna ta, kay nagsubra siya, pero dili ko sama ni Ana. I won't get that drunk. Sigurado ba? Kana nga lalaki, nagbaylo sa tananiyang pagpugong, pulisos ka temporaryong mayong pagbati. Kamusta kaha ang iyang pagbati karon samtang naglingkod siya sulod sa dapitan city jail? And I hope his wife doesn't accept an arreglo. Send him to Zamboanga where he belongs. Hoy, ang pastor kinahanglan malaluyon. Malaluyon ko sa iyang anak! Kaluoy, magprotektor. Ang tinod kaluoy, magprotektor sa mga inosente, dili sa mga sadan. Pero, can I just say something makes me angry? Kung hindi tao mo sulti, dili
Dali pwede kasuhan siya kay parente siya. Mga mama, mga inahan, magsulti sa anak ng babae, kabulo ko siya nagmales ni mo, pero parente siya, dali pwede kasuhan. Put him in prison! Ipapreso siya! What kind of love is that protects the innocent, protects the guilty, and shames the innocent? I know some churches have had leaders commit sexual sins, and the leadership of the church protects them. Let me just tell you up front, that's not going to happen at Truth Baptist Church. You hurt one of our girls, I'll put you in prison myself if I can. I'm not sure I can, kaya dali ko prente, but I'll try. Say, I don't think you'd do it. Try me. Nagistorita kabayan sa mga butang nga kinahanglan buhian nimo aron mag-angkon sa temporaryo nga mayong pagbati sa ilim nun. You want that? You want it? Oh, it's so much fun. But you have to give up all this. Pero nailain. The next one, ang sunod, priyo-priyo niya, pero gamay nga kalinan. Kung ganang kaniya nga pagbati, kinahanglan mawala imong kahadlok sa peligro. Ang ilim nun, mohatag kanimo og buwangon nga kaisog. Di ko mahadlok sa bisan unsa. There are some things you should be afraid of. Kanamo raso nga mga tao nga nahubog mag-drive, kusog kayo! Wala na kahadlok. Ang natro nga kahadlok nga ang Diyos nagbutang sa imong kasing-kasing aron mag-protector sa imong kinabuhi, mawala kung mahubog ka. Fear, the Bible talks a lot about fear not, but there are some fears that are good for you. Tungod na hadlok ka, dili ka mosaka sa top og mo ambag. Diba? You have a natural fear. That is a healthy fear. Pero mawala na kung mahubog. Nga naman na tao, na 7 police, magsulay mo dakop sa tao, magsulay siya magkigaway sa tanan. Nahubog siya. What na kahadlok? Wa siya kabalon sa mga itabo kung mubot siya dito sa police station, put. Napailain. Napaidaghan, pero kinang lasa kung outline karon. Kung mahubog gayud ka, mawala na ang imong pagkontrola sa lawas ng paglihok. Kitang tanan nakikita sa palahubog nga naglabay nga nagabarag-barag. Diba? Sa diagapuyok mi dito sa Kawakawa nga dapit. Kabalo mo sa daan balay nga Green Gate, do sa Palaran, dali sa sulod sa Kawakawa, dali sa gawas at bang sa Linabo. One night, nagkugawas sa mong balay sa front yard, ug nakadungog ko sa strange sound. Wala ko nakasabot unsa kung nadungog. Nakadungog ko nini nga. I walked over to the gate and I looked. It was a woman. Kamo nga taga-Palaran, mura kailan niya. Hubog gayod. Nag-ingon siya niya na hapit na matagadlaw. Almost every night, she'd stagger by my house going back to Palaran. And here's our problem. We think, oh, nahubog yun siya. Nope. Yes, nahubog yun. Pero dito, hubog po. Just mas kamay. See, we say, oh, when you can't walk, then you're drunk. Nope. When you have the first shot, you're already drunk. Just a little bit. So for the people who want to say, well, God's against drunkenness, but not drinking. First shot, you're drunk. Especially when your very first shot. Wala na mong lawas, diretso mahubog. It is impossible to get used to alcohol without being drunk often. Kitang tanan nakakita sa mga disgrasya sa motorcycle dito sa rotunda. Walay kahadlok o walay kontrol sa lawas.
hina ang utok, hina ang reaction, mamatay gyud. By the time their eyes tell them there's the rotunda in front of them, it's too late, and they're flying across the rotunda into the cement bench in front of them. Just a few months ago, maybe a year ago now, driving to work one Sunday morning, driving to the church, naitao dito sa rotunda. Dili siya makalakaw sa saktong paagi, sulay siya naglight sa candle. Pero nag-ana siya kay daghang bandages diri sa tuhod, gikan sa disgrasya. Siyang ikaduha, pero ang driver patay. Bandages, nibalik siya, nagbutang sa mga candles, wala hinapatay na siya. Those candles ain't gonna help anything. Kitang tanan, nakadungong kabayan sa tulo ka lalaki, nag-drive sa motor sa polo, kusog kayo. Nag-discrash siya sa ka babae, teacher siya, di ba? Maestra ba siya? Ang gipatay, I forget na. Tita ni? Oh, nagpatay siya sa kaugaling auntie. I'd forgotten the whole story. We heard about it, I think it was last year sometime, I forget when it was. I think it was around Christmas, wasn't it? Daghang disgrasya sa Christmas. Pagkay, si Kristo na tao, kinahanglan ta mahubog. Hoy, na'y fiesta. Viva Santiago, mahubog ta. Buwang nga, oy! Pagkaluoy, pagkaulaw. Silang tanan, di patay yun. Ang tulo sa motor, ang babae, naginusara, silang tulo. Silang upat, di patay yun. I'm saying today, kung mag-inom ka, magbaylo ka sa tanan maayong bahin sa imong pagkatao, puli sa uska temporaryong pagbate. So, Mayor JD, can I see the paper, please? JD, tanawa. Murag nindo, nahinom sa imong kaagi, wala pa ka naluwas. Like, oh no, I'm sorry, nahinom naman ka last week. No, that's seryoso. Because that's the way the devil works. Nahinom naman ka sa imong barkada. Sila naglingalinga pa, tanawa ka na nindo. Pero, watch me now. Shh. You want that? You have to give him that. Tagi siya. Pero dali makakuha kay napod ka ni. You still want it? Ganan pa. Oy, napod ka ni. Hatagi siya. Ganan ba? Nindo ang pagbati. Ayaw kalimti. Nindo ang pagbati. Worth it kayo ni. Tagi siya. O last na ni. Karon nahubog gayud. Hatagi na. Kay wala pa kompleto imong kalipay. Hatagi siya. Now I have one simple question. Kinsa man good mag-uyo niana nga pagbaylo? What kind of a person would make that trade? Why would you do that? Kinahanglan mawala imong pagka-bright, dali na klaro imong hunahuna. Siyempre, dali makahimo sa mayong mga decision. Dayon mawala imong pagpugong, pero hey, samtang walay pagpugong, nakalingaw gyud ka. I mean, let's just be honest. Basin buwang gyud ka ang imong buhaton samtang mohubog ka, pero bahala na basta lang nailingaw. I mean, basin mo lugos ka sa imong silingan o mo patay sa imong iksoon, pero bahala na basta lang nailingaw-lingaw karon. So Pastor Mike, that's strong language. That's real life in the pita. So my question to you today, Christian, is this. The next time somebody offers you a drink, ask yourself, buot ba ko mo bayad nini nga presyo? Am I really willing to pay that price? Kayang pesos us kagamay nga bahin lang sa tinod presyo. And may I just remind you, ang ilim nun sa tanan botilya, dili madugay mahuro. Huwag mahuro na ang kalipay po. Si Pastor Mike, nga naman ikaw nagwali ni ini. Number 1, tungod ang Diyos nagsugo. Number 2, tungod nagbalik na ta sa eskwela o ang oportunidad mo ubot para sa mga batanon. Number 3, kay bisan kinsa nagkakapuya sa dapitan, naiparente nga mag-inom. O sila mag-invite kanimo.
So I ask, are you sure you're willing to pay that price? Nga naman si bisang kinsa buot mo bailot ni Ana para ni Ana. Na dua ka simpleng rason. Are you ready? Why would anybody trade that for this? So, by the way, napay daghang lain wala ko'y time mo hiskod karon. Maguba mga relasyon, mawalang respeto sa imong mga anak. Mabunggag ang kaminyoon. Dili mawala ang imong trabaho. So many things. Ang mga hospital bills. Nainumdum ko dito sa hospital sa Zeneco, di ba? Si Michael nag-cut siya. Was that Michael? You cut your eyebrow? Yeah, si JD was it Zanorte? What did I say? Did I say Zeneco? Yeah, we didn't go to Zeneco to fix Michael's injury. Years ago, I don't know how old Michael was. Napami dito sa Banonong Crossing, dapit. And after church, Michael was running around playing, and he tripped and fell, and somehow he hit his eyebrow on the edge of a chair somewhere and just nasamid good. I mean, right there, right through his eyebrow. Kinana siya mga tahi. Very careful with that word. Mga tahi. We took him to the Norte Hospital. We're in the waiting room, in the emergency room. He's in the bed right here, and I'm looking, going, wow, naidugo, nabiling dito sa wall. Encouraging kayo ka na splatter on the wall. Dayon, naitaw dari, hubog yun, naghigda sa bed. Takog yun ang samad sa yung tiil. Og, ang mga nurses nagsulay mo tabang niya, pero kanunay naglihok-lihok siya kay hubog yapon. Nahinumdum, klaro kayo yung pangatana. Bisan hubog siya, nakasabot ko sa yung pangatana. Yung balik-balik ng matana siya, unsa man na ito mo? Unsa na ito mo? Ang mga nurse ni tubag niya, kinanglan kami mga tanan nimo ni Ana. Saktong grammar? Something like that ang ilang tubag. We should be asking you that. He had no memory. I watched as they took the cleaning alcohol. Nagbutang siyang tiil. Hey! Hey! And I mean, screaming like a little girl. I mean, big guy. Hubog kayo, naghilak sama sa babae. No memory. How many hospital bills have to be paid every year? Because naitaw nagbailot ni Ana para ni Ana. We could talk about so many things, but we're not going to. Thanks, guys. Pwede ko maglingkod. Salamat. Bino. Why would anybody trade this for this? Can I give it to you in 2 words? You ready? It's going to surprise you, but I'm going to show you in the Bible. You ready? I already mentioned the first one, kadalo. Me, mayong pagbati para na ako, wako'y labot kabay nimo, ako. Kadalo. Number 2, garbo. Si Pastor Mike, unsay labot sa garbo o pag-inom? Ang tanan, tig-inom, nagatuo nga kaya niya ang iyang ilimnon. Mabunggag ang kinabuhi sa uban, pero lahi akong kayimtan, kaya ako mas bright kay kaniya. Garbo. Pagsalig sa iyang kaugalingon, that's why we drink, because I can handle it. Kaya na ako. Isaiah 28 verse 1, let me read it for you. Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty is a fading flower, which are on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine. Kaalautan ngadto sa korona sa garbo. Unsa man gurang korona sa garbo? Ngadto sa mga palahubog sa Ephraim. Kang kinsang mahimayaon nga katahom uskan nagakalawos nga bulak nga naa sa ulo sa tambok nga mga walog nila nga napildi sa Bino. Ang pag-inom kanunay gikonektar sa garbo. Mag-inom ka, kaya naghunong ka, kaya nako ako makakontrola ni ini, pero sa katapusan ikaw kanunay ang makontrola. Sakto ba?
You think you're strong. Nagato ka nga kaya nimo ka na tungod kay garboso ka. You think you're strong but you're weak. Ikaw ang nanginahanglan og ilimnon aron magbati ka og kalipay bisang kajut lang pagkaluya sa imong kasing-kasing. Drinking and pride are always connected. That's why drunks get angry when you tell them it's sin. Sulaya, ingang palahubog, salaman ka na. Masuko siya dayon. Diretso. Try it. Listen to verse 3. The crown of pride, the drunkards of Ephraim shall be trodden underfoot. Ang korona sa garbo, ang mga palahubog sa Ephraim, pagatunog-tunuban. Verse 7. Basaya lang, apan sila usab na sayop, pinaagi sa Bino, o pinaagi sa isog nga ilimnon, nangawala sa dalan, ang pari, ugang propeta, nakasala, pinaagi sa isog nga ilimnon. Sila nalamoy sa Binoy. Ikaw mo lamoy sa Bino, dayon ikaw nalamoy na. Ikaw ang napildi sa Bino sa katapusan. Sila nalamoy sa Bino, sila nawala sa dalan, pinaagi sa isog nga ilimnon, sila nasayop sa pananawon, sila napandol diya sa paghukam. Ang pag-inom, kanunay mo pahawa kanimo gikan sa dalan sa pagkamatarong. You cannot follow God and be a drinker. You lose the way through wine. For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean. Kay ang tanan lamay sa puno sa suka ug kahugawan, mao nga walay dapit nga hinlo. How many times, pila ka panon nakakita ka sa palahubog, naghigda dito sa sidewalk, diha sa ang kaugaleyong suka. Ug dili makatindog siya. Kay nahubog. Pagkaluod sa kinabuhi sa palahubog. Pero ang tao maghuno-huna, Pastor Mike, di ko ingon niya na, di ko musuka, kaya na ako ang akong ilimnon. I can handle it. That's what we're talking about. Pride. And God has a verse for that and for that too. Isaiah 5:21. Woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Kaalautan nga to kanila nga maalamon diya sa ilang kaugalingon nga mga mata ug masinaboton diya sa ilang kaugalingon nga pananaw. There's the pride. Verse 22. Woe unto them that are mighty to drink wine and men of strength to mingle strong drink. Kaalautan nga to kanila nga kuskan sa pag-inom sa bino ug mga tao sa kusog sa pagsagol sa isog nga ilimnon. And there's the drinking. Verse 21, the pride. Verse 22, the drinking. Kaya na ako. Kuskan yun ko. Kaya na ako ng ilimnon. Di ko sama sa uban. I can control it. God says, kaalautan nga kanimo. The message today is simple. I said before, I don't know if anyone here currently drinks. I honestly don't know. But the message today is very simple. If you are a drinker, you are not a follower of God. Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, until wine inflame them. Kaalautan nga to kanila nga nagbangon ug sayo diha sa kabuntagon aron sila makasunod og isog nga ilimnon. Pila ka panon migawas ko sa motor 7 a.m. nanay tao naglingkod sa corner naginom. Way katuyuan sa ilang kinabuhi. Og isog nga ilimnon nga nagpadayon hangtod sa gabi hangtod ang bino nagpainit kanila. Don't deceive yourself. Ayaw paglimbong sa imong kaugalingon. Kung tao mag-offer kanimo siya shot, ayaw paglimbong sa imong kaugalingon, dili ka makasunod ni Kristo og ang ilimnon sa priyo nga panahon. They're not going the same direction. You will leave the path of righteousness. Mobiyat gayud ka sa dalan sa pagkamatarong. I mentioned at the beginning, I'll mention it again. Nahibalo ko nga naidaghang baka ko nining kalibutan na nga magsulay mo pruweba gikan sa Biblia nga okay raman ang pag-inom. You listen to me very carefully. Silang tanan mga dautan hugaw nga bakakon. Dirty, filthy liars.
ug ang paghukom sa Dios anaa sa ilang tibuok kinabuhi. The Bible says in Habakkuk 2:15, woe unto him that giveth his neighbor drink, that puttest the bottle to him, and makest him drunken also, that thou mayest look on their nakedness. Kaalautan nga to kaniya nga nagahatag sa iyang silingan ug mainom, nga nagabutang sa imong butilya nga to kaniya ug nagahimo kaniya nga nahubog usab aron ikaw makasud-ong sa ilang pagkahubo. There's the lack of restraint we talked about. Walang pagpugong, walay kaulaw sa pagkahubo. You know that always goes with drinking. You know it. God says if you offer someone a drink, God's judgment is on you. Woe unto you. You encourage someone to drink. There's pastors today who encourage people to drink. They encourage you with their preaching. Oh, basin wala sila nag-offer gayud sa botilya, pero nag-encourage gihapon, they are under the same judgment of God. Anaa sila ilalom sa paghukom sa Diyos sama sa mga tagiya sa sari-sari store dali sa dapitan. Every store owner in Dapitan who sells alcohol is under the curse of God. Amen. If a sorry store owner gets saved, they should take all their alcohol and throw it away and make an honest living. Say, okay, Pastor Mike, what's the application? What do we do? Number one, stop making excuses about drinking. Undangi ang mga alibay, well, just gamay ra. Undangi ang kabuwang. Number two, kung naibisan unsang klase sa ilim nung diya sa mong balay, uli na og pagyabot niya na diya sa toilet. Because I promise, if it's in the toilet, you won't drink it. Guaranteed, sigurado. Safe kaayo at naipagtintal. Number three, if you are the leader of your home, do not allow alcohol in your home for any reason. Men, take leadership in your home. Kung ta prente mo but nga nagdala sa ilim nun, tingdog diya sa pultahan mo sulti, dili dere. Kung ganang ka mag-inom, dako na ka, kanay mong decision, pero dili dere sulod sa akwa. God, give us some men. O basin sila masuko, or basin mahugaw ng imong anak. Number 4, don't spend time with people who drink. That's a Bible command. Ayaw mo kuyog-kuyog, ayaw mag-uban-uban sa mga tao nga mag-inom. Go read Corinthians. I can't remember which one. You can find it. He says, don't be companions with drinkers. Klaro gyud. Number 5, if you've never drank, don't start. Kung wa gyud ka nag-inom, ayaw sugdi. Ayaw sugdi. Nakabalo ko, kung pastor mo tindog mo wali sa message sama ni ini, may daghang feelings nga mo abot. Para sa mga tao nga mas dako-dako nga na-experience sa ilim nun sa una na mga mahay. Para sa mga bata nga nag-experience sa kasakit sa ilang balay, ang mama or papa nag-uli nga hubog, mubalik na ang kana nga kasakit kikan sa ilang pagkabata. Hey, listen, I know a message like this opens some wounds. I understand that. But somebody needs to tell the truth about alcohol. It is your enemy, it is not your friend. If it gives you a good feeling, that doesn't make it your friend. Can I beg you today? Make the decision, alcohol will never be a part of my life. Kung nasa una, dili pag-usab. Di gyud pag-usab. When was the last time you had a drink? Make that the last time. O kung wala gayud, ayaw sugdi. If you never have a first shot, you'll never be an alcoholic. You'll never be drunk. You'll never make a bad decision while you're drunk. You'll never get in a drunk driving accident if you never have a first shot. Are you listening? I want every head bowed, every eye closed.